much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensema ebuafa oman Ghana so na ye de bremu one god nie the only one god in GH eho na de bia mehwe abrechefo ene Ghana for mo amobia safa na me recommend emamo too much GH Memo akabashonko ede eba too much GH so Muniaba masomfo na ama owuseni na every ya minimo di shade na to say training issues na mede ebe so na me ka training issues to dia de eko so ewo omayi mu de dika de hunhia na sabe mede ebe to munim na ye enko ensem no emu pekope pempi no ye nipa ya setire mu no entokwa ebemu ye de nipa enete a aya to say mentem ha to say nipa ye dance 20 na to say mentum ha say etimi sorry ewo ye ntem to say etimi eko entokwa na sa entokwa ketekete bu ha etimi ma enkofo mbienu edane atamfo na to say womani enhwebiem bani niam no enuanom de entokwasi esi sedenkwa se wo ye enuanom na te se wo fi awofo bako enchenti na te se wo mo ekose de ya enuanom moja de wo mu ntem no sada se moja de yentimi sisemu wontimi ko hwe moja nsa moja fofofo ngu mu ni ntino yes ye otan no enchesa ewo enuanom ntem nanso ebi wo a ebi de timi trashia matese wo mani kra de enchia enuanom mo mani nhia na edu wa otum se edu ne bonne so anu atese bonne nkwa ene bepie efimu abana de amamekofa ede efi wo ene se former deputy communication minister Victoria Hama anatese Hama penso ene na wodu ne dwumadie woni ni nua bema no so ye propaganda secretary ewo Hama penso Lord Hama ye ntokwa bi aso wo omuntem atese ekoso no atese ojane dere ewo omuntem na makofa akase enuanom pa enuanom ena otan se ewo muntem atese enye ne papemu anisa na ehyaase atese brebi etwe atese wo mo ehyaase social media na wo we tumane na we so atramane no wana we so atramane no na elections no echi no ena atese Victoria Hama no eko chichi ni nya ewo ni social media page so ye ni Facebook to be precise atese no wo chichi ni se okojina kra se ye nto no so abakrampo no abame mu trepe eno otimi efa ye otimi nyae na no ena atese ashedi nwane before no so ba bonte ebe yi no nwanu efa atese nsemo ka fa no ebusafo ese weni ense o ka kire enye nse trapo ye ka ewo badwemu ekire nipa na so no waka edi ewie na ne nim se ense no de enka we ato amane na we so ato amane no wonti tese o ma aye square aye equal to o ma twaso na atese semi ni ati akoda na nso ene dey bema no Lord Hama no after about biema atese wo be issue threats elemani nia no atese enya secretary sit within 3 good days atese efi ene enamienu wo yenim ebeka ho no ehita sempi efa ni nua ba no Victoria Hama no ensero betimegu no ho fi scandals are getting involved in nua no wodi betu dwa na atese obia ehu le na se na wo ka no no akoye bushe de a so de asemu ya betu abote kwa de bushe be mu se unua de utimi nya unua sa ene unua refi se mu frefie ba ko na ugu no nima so kokote ni mgase emen kuma sunya fewe ni efutu awodo no okakra de ka ho se mo bushe ni bia nya na drink rap se wo be fafo na fe no no waye na drink we si na drink se wo be gu ni nwa no fi wo be gu ni nima se or then scandal why in within 3 days ba to abonte no enye bibia ne betimi asa na dwen ene fi hu na busafo ye nhye se na wo de ne nsem no etu dwa on the Facebook page no say Vicky Hama, I will publish all your scandals in 3 days. Don't ask the family to call me. As the ultimate say ebufuo pa wo mu a woni ni nua no be face so about say wo aye ojapa ebo omayi emu na ni nia mu no ekofo be choma de say na nua no mu de enti nua no mu etimi town mu ehwo ekodu 7 persona na ebo nua mpo na wo pe ne nim gwase wo pe reform bo wo be say wo be say no
ewo eye abonte so amate sa foforo ehu na se a nene wadan fofo kra no mo na manampo se wo jiri kra no ne te dem no nan no die pa na wo de be ye no no ofo kakra na so tia na so kakra die pa e no be na te se entwe yie kra e de ma no ebi so e ka se enuanu nkyere se unru aye bibi na nye papa wontia na se won ka nanim e ma ne ente ase enu is wo se we publish ni nya scandal na ye ma ne kwan na won publish ba ni nyam no se wo publish no publish fine enu de won ma konya se one away information na we publish na wo de to abontin wie na ensunsu aso se film because ade e ja talk abontin de see social media no the way akoye no wo de ade to ha obe chire kra be pepa kra pa se wo de betu won kwanti no akwa forever and other thing at say chire ma beba be obia de ni ba be hu bi se omo won akonya kwa musu betu social media no de wo musu beba abe hu bi ne nti se wo de etu abonti na te say yawe wo mu ebufo bi wo mu a pe se won kwanchi fire na nti wo de asem we betu abonti no na egbe bi eche na se ebufo ne beko na wo nu nyantem be ye fan na afei asem we da sa eda ho na echirima eba be sha die mpa ene be koso ewo nti ewo eye wo mu eso entem nti eya na mo bia ipese ye ntubia no yesusu hu yenwe yenwi se de mwa beba echiretre ndi na ehu nya wo echirasem no ene hu nya ne de satisfaction a we nya no ene hu nya wunua mpo enye se abontu sini no aka se ene de echirasem but wunua ebusua ba komoja kro enu no eba ne sa ene yesa nti ebusuafo se na akika ko de was 3 days time nti dey ni be di eche se 3 days time no eyita sem bi e wo efa ne nua Vicky Hama ho Victoria Hama ho de be to dwa no so de be pa ti wo fa mba dey ni be di eche nti wadwenchwe awo efa wo no bomodia na fa so me ewe comment section na biem so share video we on all the social media platform follow yen our Instagram Twitter so @tumagh _ Facebook so too much GH meeting edina na ama ubusua na me aduma ibedi eshabi makram. The major prophet kum chacha on se me catch was say bomoden na hwe too much GH on se me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde nti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura